ubu tugiye mu buvuzi bw'abarangi. muze mukwaterwa amashani mandwa y'amahanga mukwate nyaburezi mukwate rutindangiza amaruzi murogora amahembe muyabinga Tubahaye ikaze abakurikirana ijwi ry'Abarangi TV. Ubu tugiye mu buvuzi bw'abarangi. Ubuvuzi bw'abarangi abenshi babuzi ku buryo butari bwiza, abenshi ntabwo basobanukiwe, abenshi ndetse batwita amadini, ugasanga tugirana n'amadini kuko bazi yuko ubuvuzi bw'abarangi ari idini, ariko ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu tubahaye ikaze kugira ngo mukurikirane ubuvuzi bw'abarangi uko bavura. Turaririmba, tugakora ibyo tugomba gukora bigenda n'ubuvuzi bwacu, nibyo mugiye gukurikirana. Murebe, muraza kubona byinshi dukoresha gukora ku barwayi, byinshi muraza kubyirebera. Niyo mpamvu tubahaye ikaze ngo muze mwishimye mukurikira ijwi ry'Abarangi TV. mugure mukingure muze bakagara muze bakanotse muze bukirimo muze mwishimye mushemerere muze murwana urugamba mutsinde muneje muze mukwaterwa amashani mandwa y'amahanga mukwate nyaburezi mukwate rutindangiza amaruzi murogora amahembe muyabinga muze ntanzitizi ntamagamizi muze nta kiniga nta kizinga muze isaha nk'iyi isaha mukeka isaha gususuruka no kwishima no gushemererwa isaha butsingiye n'ubuwezi muhinde bareba marayika baruhanga muhindane umucyo muhindane urumuri nimutunguke nimutunguke nimukamayaro batunguke barebewe nimukamayaro
Baje ko tuvura merewe badotambira
Nyatwe munyana batambe
nangongere magatango twese aha bagendera Munyana nguguruye amarembo Nangunugo n'urugendo twese na abanya Munyana ngo ndivugire umurange Nango yantakiye intanzi twese abagende mu mwanya Nyana musore musabirane Nango umurange aratamba twese Nyatwese umunyana nguza y'umurange Umurange aratamba twese na nyatwe twese umunyana twese umunyana mu mwanya umunyana yakuye na zamandwa Nyana yazigeze amayanja twese umunyana mu mwanya Nyana ngo wizeye umurange namukora kimwe cyose we twese mu mwanya Nyana ngo ndeta nkatakamba nantaza bakajangiwe twese abagendera mu mwanya Munyana baraje bahasimwe Nyana bakozi bitangaza twese umunyana abagendera mu mwanya Nyana nyabingi bazibinze n'amarazi baragaye we twese abagendera mu mwanya Nyana ngo umurange aravura nangwa arwura indwara zose we twese umunyana Abana barange Imona bane mama
Ayo kuvura batanga bana jana niragiye
Mishemererwa batatu. Yego bamarayika. Nyembabazi. Yego batatu. Nyembabazi. Abera. Mishemererwa batatu. Bamarayika. Abera. Abarangi. Abazi. Abazayi. Ibyanyu batatu n'ibishimye. Abakama. Turi ibindi biraje ibyo wasabye warabihawe dore ibindi biraje turi ibindi biraje turi ibindi biraje ibyo wasabye turi ibindi aje ibyo wasabye warabihawe dore ibindi biraje. Abanyembabazi. Yego batatu. Nanjye ndabakunda abanyembabazi. Yego batatu. Murakoze batatu. Murakoze maze ntabwo tubatinzeho cyane mukomeze imirimo yacu twishimye kandi tunezerewe cyane twari tuje kubereka ko twebwe tutari abantu bemeye Ihere
murakoze abadukurikiye mukurikira ijwi ry'abarangi TV. Tuvuye mu kuvura gukoresha ubuvuzi bw'abarangi. Ubuvuzi bw'abarangi bibazaho byinshi. Ubuvuzi bw'abarangi bufite umwihariko wo kuvura, ariko bivuga ngo turasaba turakangurira abantu bafite uburwayi bagiye mu mavuriro ya kizungu bakajya mu mavuriro ya kinyarwanda asanzwe mukabura igisubizo. Ni mwizi mu buvuzi bw'abarangi ubonye ko bavura. Twiyemeje kubagezaho buri munsi uko tuzajya tuvura abaje batugana bafite uburwayi butandukanye, kandi tunagaruke muri abarwayi bavuwe tubereke n'uburwayi bw'imwe na bimwe bw'amayobera bafite. Ariyo mpamvu buri munsi twiyemeje kugira ngo tubibereke kuri ijwi ry'abarangi TV. Twafunguye twagize kugira ngo muve mu gihirahiro ababwirwa ngo abarangi n'amashitani, abarangi bajya ikuzimu, abarangi bakora ibi n'ibi n'ibi, ni amadini. Oya, abarangi ni ivuriro. Abarangi bivuga ngo ni imbaraga z'Imana ziba mu bantu zigakorera mu bantu zaje kuvura indwara zananiranye. Rero bavandimwe, uko bitegereje mubonye twavuraga, ubu ni uko ahantu ari hatoya kandi ari mu gihe cya COVID, kuko dushobora kuvura n'ibihumbi byaba 5 byaba 10 byaba 20 bitewe n'ahantu umurangi avurira. Bivuga ngo rero ni amahirwe akomeye yo kugira ngo ubuvuzi bwacu Imana ihitemo kugira ngo bukorerwe mu Rwanda, bwaje kuvura isi yose. Yewe abanyarwandakazi, ese nimwakwishimira yuko abantu bose bazajya baza bakavurirwa hano mu Rwanda indwara zananiranye, za ndwara twajyanaga hanze zikavurirwa hano mu Rwanda. Rero
turabishimiye. Ugiye gukomeza mukurikire ubuvuzi bw'abarangi, mukomeze murebe ijwi ry'abarangi, mushyire ibitekerezo. Nitwarangiza tuyatanze nimero ya telefone 0788525418. Hakaba indi ya Airtel 0785525418. Indi MTN 0783724737. Rero ufite ikibazo tubaze, ufite uburwayi atubwire, kandi n'ubu utuye kure yanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari na Gatovu, umudugudu Ijabiro. Tubahaye ikaze rero mwisanzure ku ijwi ry'abarangi TV, mwisanzure mu buvuzi bw'abarangi babavura indwara zananiranye. Murakoze cyane.